wano era ng'ensonga muli kudiwulira bya bukulembeze. Pastor Andrew Mwanguzi gwe ndikuta ku muzindalo saadino era nga ensonga adiwulire bulungi edafiire ku muliraano oyidi bakoba nti omuliraano gwokya ibiri so oluisi mwena mbabye mwega ebinabamba kuba mutereza aye ekyendeze ku bya Honorable Sarah akobye nti singa bajira kupima biri ku social media ng'ekibiina kigaba kaadi mu style eyo kaadi tiyandifuniyeyo so nsubira ku kanoti nze otya amakulu kiko olugaba kaadi eriyo oluisi ku social media ebitatuuka bulungi wetuli awo wene Andrew Mwanguzi mukubona ebintu ewoine NRM's internal election process wagyetegereziza tribunal yo bagiteirewo abantu balumukireyo including Kanu ni Honorable na bamudraginzeyo n'abandi banje bagireyo nup mwegachi mu process ye NRM eno bingi twege bintu bingi olwokubanga NRM baba baife ekigambo baba ndowooza kidi mugandaho bakulu baife nze ndi ni bakulu bange ekyokubiri ndi ni baliraanwa bwe batoyega mu ngeri muliraanwa awo bwatambuza maka oba babawo bakulubo ngeri gye batambuza mu bulamu okola ensobi kamaala nenda kobera nti fenga abanupu na irala nze ni munandula nakobeire nalina interest mukaluke NRM nakagoberera nabayo ku ground nawuliriza abantu bankobera nayega ebintu kamaala bino byendije okwogera iyo ne yakatamu ku sente wano mu town wano mu Jinja City nga wanupu bino byendije okwogera yawo abalonzi nti munondero oyo nze ekyo tyakikolaye okay nze byenayega ni bino byendije okwogera ngaye nkali kwogera byenayega esewa one nenda kuyoza mwani naze akalulu guno tino gunabo mulundi gwango ogusooka okaparticipatingamu omuntu yandi bairenga mukalulu ya wangula okay kuba ka draining emotionally, spiritually, financially, in every aspect of life. Atenze mbaire buyende for the last 11 months nyabo mbaire nsomesa abasumbe kabuche omukolo ogwo twakwetaye ndowooza bwe wali oli mukalulu ino wagati awo ekabucho wa Musumba Filimoni ekipande kyo babaire bakitimba awo wene ku muti gw'amasanyalaze angoba omukyalo ono ayenga engeri gye ndi ntimbaire nsomesa bya Kisumba nga tienda kujja direct mu politics ekagulu awo n'okulondola nakule mwalonda nalindi buyende kagulu kabuche and ebintu ebyali ebuyende nabibona that whole week ya 17th actually graduation yali ku 19th awe kabuche nenda kuyoza n'okubanga oli testament eya oba emblem ya yabakulembeze bebali kulondolwa obusobozi tirwa sente tirwa intimidation tirwa kichona chona ate n'omuntu yena nabaire ali kuwuliriza mu submission yo ebaire very mature and very measured ekitegeeza nti abantu bebuyende tibakola nsobi at a personal level ng'omuntu kubanga abantu batulonda olw'ensonga kamaala eri abatulonda olw'obusobozi obw'omuntu yabayo bebalonda olw'ekibiina ndikulowooza nti tibakulonzerwa kuba NRM ndikulowooza nti bakulonza olwa traits d'obukulembeze traits do maturity n'okutegeera because omuntu asobola osinga akalulu yatandika okoba ati kalyonso akabonera akalaga nti omuntu oyo timukulembeze bwe nkuwuliriza toli kwogera wano ng'osobola n'okulumirwa bewasinze okweta mu bigere byabo bewasinze kyandaga nti abantu bwe babaire bali kulonda tibabaire bali kulonda lw'amaanyi GNRM ayi babo ina omwana waibwe abali okumpi ategeera ebizibu byaibwe awuliriza atabaligala nze wini yonda tidagita
ku NRM because we are all victims. Bwobaire awene wendi kwenda ogira ku muganda wange Kanu. Ndasooka kukoba nti manti ate ndigitegeeza ono Kanu mukwano gwange ino lwakuba nti omu ku bakwano bange abasookera irala muwala bamweta Caroline wawaife wawange ayabaire number 1 supporter we tali political ayenga apostinga Kanu yanendeza Kanu akoba nti kan following Kanu mbone lwakubole lwamuwalole omuwalole yali ajaba mukyala wange eira so osigala ku status WhatsApp status ko viewing ampola so wenabonanga alikuwana Kanu na alikuwagira ati kuwana ngamuwana ku status potential candidate ngamuwana ku status na interested beti amera kasada na kolachi na taking a interest kuwagira kyawagira following a candidate ye era bwe nawulira ebyava mu kalulu ako tyasooka kulowooza ku muganda wange Kanu wasasiro mwagi nasooka nalowooza ku Karo Kwaza ali tronsi omwise mulondo but manti eyo gye ndi kukoba njitegeeza ono brother wange aye nito kyara wange gwe beeta Sakwa. My brother and my tochara are all crying that they are victims of the system, of the regime they serve. Uchawo pozinalwa? Tochidia eyano mpambe wange nantwalo okuntulugunya katandite Sakwa. So amutulugumya mu kalulu wena. Mubo ineta alikoba ku video. Yakoba ati eraini eberetya n'abantu 118 eyo line omanje tegeze betuka nakawa bambi olokuba ndi musumba tiyenze kuseka imwe nimwe muri kunsesa tiyenze kuseka obulumi bwali kubita mu mbwidi mubutuvu ezira line mukalulu kano muri register je basobola kusoma muluna kululala nga bali soma ngeri na muri register basoma abantu 18 mu line but abayira alikoba nti eyabasinza akalulu alina polling station je yafuniye ku obululu 18 ate babaire mu kalulu kalala ni muganda wange Kanu ndikubona ano Sakwa diara form okusinza ku electoral commission yes so Sakwa 71 in total yabidemye okay yabidemye nga ni mwami Kanu bwali kolachi bwali kubidema chichi chende gamwe ebyo byoboira Sakwa byali kwogera Kanu byali kwogera nti no one is safe on a sinking boat ezirali safe kuli ato liri kudimira ife singa tubayirenga tuli mu byaife you see tusobola okuba wano Kanu yaida oba maka yaida oba mwani nazono yaida nga tulina ebizibu omuliro gugemye munubu batusekerera bayogera kino ni kino but no one is safe in a sinking boat. President wange yayembolwe embati I may not be your friend tontunulira bubi President Museveni President wange nkobye Mwami Robert Senta mchana President wefa mulala kuimwi wanga nkobyo wange tikobyo waife wapate President wange okay wapate yakoba nti toningirira bubi ninzoba tiri mukwano gwo nga mwana nazo no tubaire tutuyamanga kuwalala ninzoba tiri mukwano gwa maka ninzoba tiri mukwano gwa Kanu aya toli mulabewe aya ate tiena ningirire nga mulabewe lwachi kubanga tusobola oba nga tuli kujja Kampala nga tyaime mu taxi nga tondi dizena tikuidi ngaye tulijja Kampala toli mukwano gwange toli muganda wange buli omu atyaime ku bibyo oli ku isimulyo otaire n'obuntu muki aye driver bwabo omubi natandika okubebina buli natandika okubebina netufuna accident twena tusobola okufuira muki mu kabenje therefore oba oli we NRM oba oli wa DP oba oli wa FDC oba oli wa NUP olina civic responsibility
ey'okubuulira Uganda ekolera abantu bona bona era kano abaira ali kyogeraku